Esther. Ohima Esther. Eastern region. Nsawam. Accused. Court. Order you call. Piao. Wabapa. Gifty. Ebio. Okasa we ni de amwame o na boa. Mavimu mrem. Once I me air condition so vivrate me. Be charging my better ho. Ma me ya wababro. Ye wo Quran. Ye wo bodua. E de na agidi. Adawroma. Woje babro di. Yo. Sompa na Fansani fan kuta. Peja kwasro. Somuyi. Somuyi usani fan. Eye wrade asem ti somuyi. Peja. Eye mi Gifty. Mi kura babro. Asem wa mi ken. No kura nko na me beka. Kontompon ka ho. Onyame boa me. Piao fatuho. Order in court. order. Obapa, my entie yen common. Sompa na 3.1. Uko school ni ablante bi kwetwempana. Enti wan hwe me. Rest for the soli. Aduane nti onya bi ni saniema o ye ne hanyina nyi. Wan hwe me. Na mi rikọ wo ye. Eyi minya busu me enwotwe. Na ni bra of baby na obaye. Mame, nyabotre, uko school na ushi ablante bi. Enti agro die mu no na ufa nyinsen. Ache. And 1998 Me pacho kase sister Esther Gifty ye ni agro ase kase ye 1997 and we share be bi o school mu na na twempana na nyinse be be ma na no so ko school ni bi there be onu awie okay to aso enti wan hwe me me nyabusu nwotwe asana nibra every baby baaye ti wo baaye na o si o busu omanhene mi wo mu na mi si mi wo nwotwe mu ti wan ko hospital mi si there bi na o ma mi sika se mi fa ko hospital sata no anyimenya 8 months 8 months okay anti mi ko eno na eche mi 2 weeks na mbobo na mani o sama mi sika Sompa na 3.1. anti echire onu ko eno ya sama mi 2 weeks mi ko bobla na ayi de oni mitina eno o si woni sika a odi ba mami ti ari echi e kra na mi di wo ye ablante awoka mi no omuko frɛ no eye bi wo mu ho nti omu address aye bibie wiasa na oni ni bra baako e be fa ho na chise ma wo etu ho ana on be si ko ye no ade echi a wasa be fa ho bio Sompa na everyone went to 3.1. sa na otwi na ye be yakola na apie no o maami eni ni bra no ena ba ye e be hwe o ni bra kuta ni maami ekuta roba ba ka tie edwale mu eni ntuma go tini mienu eni entutum dan a mo ade mu atiti na atiti bi e ka ho mame wase mase niema na woche wode bre wo no tontom dan atete roba bokiti ntomago mienu ayo se mi fa ji sakwala no manga mi so on pe ka santi wan kasa mi so akwala anti mi wasa mbi ka mi asem bi aka ohana yewo ha akwala ni ya mi ko ma ble ya o si oniska ki se mami ene be buwa mi kaka klasa na akwala no edi nyiri ye ti onya 4 years na mi di to school ble yi woni ho hwi ti akwala eye bla na woni wo ye ne de bebrebe nyina ono de chese won fa ho kra yo anti tama akwala na ni fie no mi tumi ka kire nse ko papa ho ko gi school fees oba na odi so se ohunu okwem pe na odi ada 5 no so o twa na no sa ti wan ka na no musem kra ede anchire no na asaba didi musa na akwala no anya 30 eko 40 na chese satam nyina wo no maame na mo hwe ne kakra na ne papa nua no ba papa ni papa nua kra de satam no memu okay no o santi onde no memu okay titam onya 30 years no na o papa nua ni nua no ayo papa kuma no
Sa papa nui ono na wonyem na o ma usika call hospital. There be nibra. Ono ye nibra. Okay. Nibra ba ko. Enti na o papa ku mai. O fi baby ba na wasi o. Ono kra school si na asaso. Ana okoni papa ho anfa ma no. Ana papa kuma eyi sika ma no. Nese papa ku ana fe no abehu akola no. Ono kra woni mu no dada. Okay. Because time ya ko school there no osa. Mi classmate no. Okay. Enti ana odi sika ma no so onko tia school fees no. Ana okotu ya na osadi no ko market. Sa time na okọ class 6. Ana akoto to bus nyina di ma no. Someone for co school. Ni papa nue ya oba yi. Papa nue no. Anche bia no o si o wakra. Ana o saba ya na o si o. Ni sister na o ti ni nche no. O si o pa bai wa, oni ni beti na. Ti o be fa lizi na o di akoma no. Ana Eye lizi ne soa. Ne soa. Okay. Ni akola no, ni nana no. Mi fa ne se mi kunu no. O mami na di Esther ma. Nti amfa ne se ni kunu ni nua ba. Ne soa. Nti odi ni ko e no. No osa bae obaba aku. Osa ko e na. Oba back nana. Won ko biom. Na me frɛ no sa de na won ko biom. Na o se a onu kra miti hu amafo ano. Na me di bisa no. Na o se ampa oni ni sister na nya grudge. Na o si twa na da pa phone su no enya sam kiti wa friend akra na obefa lizi call yin o so oni oba maame na lizi tene che na nya grudge ni sister no okay oni na nya grudge enti o friend no otumi kika na adwikire no sa na akati call no sa ta na lizi call fie ho no akra no akodi mfie sen no what 30 to 40 years no call ho no wanya mfie sen ansa na entokwa na ba sister ne bra odi ko kra mi fa ne se 2 months cry be dum po ndem anche bia na omo ntokwa no e bae okay e bae bia die di ntokwa no ba die abusia tokwa die mi to mi nkire yo enti ena me bisa ne se enti se omu number me de na me saka mi bisa wo ya wasi oni ni number mi bisa wo ya wasi oni ni number ekire asana lezi papa no e di ni number no maami na mi frefre na Sompa 93.1. last bi mi se me ko ho o si wo baby ti wa mami ama na mi ti wo ye so ba ko hwelizi wa maame ni se wo baby ti man sa ta na lizi ko no anya mfie sen mi kura ache madam e di agro na ase onu ye bedi sei wo ba ko di baby no na woni mu fie na wakodi tamo okwa no be 1 year na we say opese okohwe no na wakuma ani se woni ho okọ baby wo baby efiri won ko san ko ho bi efiri won minini na minini number no efiri first na omuma mi number no na ji se number no di ayira wa mama nkonti number na ayira ekire na mani ba mi hu su se omufa number no ma mi no na mo ye mi kukwasa se omuni ni number Titama omodi no ba no maame no na me fresh sister no me ni to me di nkoma na me si meba na o si you na ko we na onu afre me be 2 weeks na o frɛ me say onyim ni tamu ya so nti o pese sa tamu na lizi awie school still ana nko ho to aswe na lizi o wie school no obvious school no free education ya ba no se o papa mbo no no fa no ko no so o ni o papa nya groji won hu ti o se on papa kra no o mani nsi ni hobby o hana o frame say wonyimu ni tamu ya so nti o pese o di lizi ko so ejuma ti mi pa kola bi ma no ti se mi so kwa me fa so a me kwa ko hu mi ba no nti na mi si mi ni akola bi a o ho na bra bi so ni nua ni ba bi wo ho ni ko fa no command na ja mi dia akola no ko ye dem di okoko hu lizi na mi ko hu no mi hu sata na lizi atena wanya mfie sen no anya be 70 to 8 o ko no we be 13 ti no e sen fans wakotwa be 4 years ti na fe no wakohu ma fi na me ko hu yo enti mi di ko ye no mi hwe mi ba ya se na waye tia no anya mi fe mi di ni ko so a
ase mi bɔ ne tirimodin ni tamu ya wanya kola ni bi de ne ko to de ne ko ade na kyerɛ sɛ bɔ ne tirimodin okay ɔno ɔsa ɔntumi hwɛ no te sɛ me ba no ayo ɛna mi ba back ni na ɔtwi na ɔfrɛ mi sa kola no sɛ ɔbɔkɔ lizi so obeba de me di ni ko so ontina Sompa 93.1 na aja ye di nu be hia mi wɔ kaso na mi di kɔma ni wura ni o ma mi ti ɛna mi ni ayi mi kunu ɛkɔ kaso na mi frɛ no ɔkate mi 2 times so nya ɔkate mi na mi gi mi kunu number ɛdi frɛ no ɔno so ɔkate 2 times na je sɛ saa time nu ni baabi o makotra no mi ni mama hu hɔ na re no man kɔ fie ho ɛna mi yɛ sɛ mɛkɔ akɔfa no ti mi kwa ya no na yesi omu etu ho se seri omu etu ho baabi awunim no omu tu ho okay na papa no kire mi se Lizi no banya sikire ya Esther no papa ben na ka se Lizi ne no aha efiewura no ko na omu tu no na fiewura na itia wo na so so oba no kra wanya sikire ya de wanya sikire ya de enti sister no kra won fa akola no ho enti ebe ya mi hwehwe mi ba ni kire kwan emi kofa no so si on fa ma mi fa police no en ko gi mi ba nti ana odi sa amane no bo mi nti mantemo obi ase mi ko gi mi ba ana mi ba efie mi frɛ no sa se on fa aja na mi wo mana mi frɛ opapa kuma no di amane no bo no se yade a yesi mi ba no anya ni ohana o mu frɛ no ekika nsam bebre kire no ana mi frɛ no back ana ofai okika na dwi e kire mi ana mi so onya botre nya sa nya botre ana ye onya botre asana o kire mi se mu o mi siam ti meba ho dia ki se mi di onu ni nua eye mi ba ni papa panyi e ba ho asana ma be hu mi ba nanim ana mi se mi wa kra onu so oni di bia se me de na ehu me de hu no ana o sista na wa aka na mi baba mi kunu kra ni bueku sade na mi kwaya mankwaje akwala no na mi so odi anya botre be November mu na mi kwaya wa be 3 weeks ni na o papa nkasa frɛ mi ana si o ti die kwaso Lizi ni so ante na mi si de bi wan frɛ o mu na mi si de bi ana so oni na anya groji ti Lizi apaki ni nyoma se wo ba ana mi si o anti wan kasa no se akwala na paki ni nyoma se oba wan kasa wadwi kire wo sei o se ya wa ble kura wa ble wie nti se wodi na to vocational school nti o pese o wie school no nya sa no adwuma bi na mi se akwala ti obi che na se o paki ni nyoma na chi se bibi ha no nti na o pese oba no ti akwala no o ti ho na se wuti se wewu a wo be ni den o ka asem pasabasa mi kunu kra ji phone onu no e ka saye na mi si sadia en de mekwa kofa no se e kofa no na se ri no to school kuma se kra ye nya 20 million ye betumi di na to school bi mo ji no school fees bi o se oni de oni 20 million o di betu akwala no betu school nti oni de oni sika na mi senti mi anka sa mi kofa no edi no betu school mu a ande obe ni de o se ande o wi a obetumi akɔbi adwuma ma no na mi si yo ade echi na mi ni papa yesi mu koye bebi a o kire mi ye kosi wo kaso aho mi sia Nsawam ho ye kosi wo mo be ho mi friend no o kika na adwu kire mi papa tamwa akwala no edi ebedi 12 years wonu nche ye ni mu aduane a wodi ye ni mu atale a wo che ena ye ha no sa woni boni nti wonu so wawo me be kwa ya sana wo ni first born second born third born na onu na hwe say asem ni nyina ne say Lizi wanya how many years say o wo hwe To copy your tone, press star 1. The price of the current call tunes ring is 26 pesos for 60 days. Papa ya sorry e da wase. Ya be ko yenjuma so. The stress we Bible. Ha ya be ko shawensa. The stress we dey ya be ko dey ya ba suju. Ni o ko tun ade ready man bi. Ni o ko office ready bu ni mo bo. The number you called. ya busu Sompa 93.1 mami Gifty obai kwotena ho no mami ndago no so mfikire o kakra udi sika ko pen cause ye benya Esther wo debi
sika kopen gali kopen se minya obi akra mane no minim bia amoti wo de wo ba abayoa ama ne papa nua e de na koma ne soa akoda no mfa ne se ni nyina wakonyini nyina wakonyini wo osoa ne ntem wo ko ho mienu se ye no kra ba ko a wo de akola mi ka se me kwa me frɛ no kra na tama me pese me ko no na me frɛ na wo on se ma me ne ka kira wo se obetena ne ho to afiese no woni maduane a wodi woni matade a wo se utaku akomuda hwe empen bebre mudi mo mama nipa na mayi mani afa group abia wo magina yie no na mo kopem ma on se wona wo camera e ba na ya wodi ya wo ba se lizi no minyi ni se onim nachi lizi onim nachi ya ono abetimi aba mi biso asem David woni akrani ni mu nachi phone na automan kra wa jefi no se waje ni phone so se akrani ni mu nachi so domfo bi kra ma ne lol first kwa akra no oni baabi e hoko adana mo de mo mama nkrofo a na mo yi mo ani kra wo hia ani aho kire nti gina hoy Mrs. Champon wani won say enfum so aya ebinom aye a eche na awie wo mo ebone na afi wo mo de nema ye che adum ne adan sebe wawo eba wukun wanhwew abayoa kama wukun wanhwew erade adum edrum pempenso bi no ozoso no waware enti be me kura samba ye wodi wachi enti se ka da kura no kura kwa wade na se anka papa ka obaje no ahwe no